aton nga tanan. Daw pa po ang vacant seats nga diha front. Kindly occupy them. Mga ating and kuya, you can move forward para mag-occupy daw pa nga mga vacant seats nga diha aton. Okay, once again, maupay nga aga. Hala, pagtrapo, anin, balhas. Paya kay nagtinangis ka, nagdayaw ka. Dino yan na nakadayaw ka, Lord, kan maupay. Amen. Praise God. Yakan daw anay mo sapit. Kahuhusay mo yan na, kaya adi ka kan Lord. Kaya adi ka kan Lord. To our online viewers, good morning, good morning. Thank you for being with us and continue po kita mag-share han aton mga live, han aton mga videos han YouTube. Amen. Praise God. Thank you, Lord. So, yan ang adlaw bugto, ayo pagkaragi nga kumadika. Amen? Ayo pagkaragyan, iyo pagkadiyan na ay kumarigo ka, nagpahamot ka, nagpahusay ka. So, dapat pag-uli mo, kunya na kumadika nga sad, kumadika nga masurubon, may daradara nga problema. It is my prayer nga you will go out of this place, nga may hope ka na otro. You will go out of this place, nga may kalipay na liwat otro mo kasing-kasing. Amen ba? Amen. Okay, sige. So, i-ready nato na itong kalugaringon han word ni Lord. So, once again, good morning. May pakayaan ako iyo. Have you experienced waiting for your turn sa grocery store? Amen. Hino na ang nag-grocery? Or maybe doing transaction in government offices. Hino na nga diyan kumadto ha kapitolyo, ha munisipyo, ha BIR, ha mga opisinahan, gobyerno, or in paying bills, ha samil ko, hino na nagbayad ano yung mga baraydan han kuryente, han tubig. Naka-experience na ka mo? And what have you noticed, bugto? Han mga tao nga naghihinulat nga to? Or even hay mo kalugaringon, ano na yung mo na-notice nga, and ginsi-serve nga number 3, ikaw 165. Ano nangyayari hay mo? Ano nangyayari mga tao nga adto? So, damo ano nangyayari? Actually, in my own experience, haros manggod adlaw-adlaw may ginhuhulat kita. May daw mga na-witness nga mga tao that they got mad. They complained because of the long queues and the slow services. Damo ito't nangyayari. May tignan na lagi isog, balikong ko nala, or iba. Nagkailo kay iha, sugad-sugad ito. Diba? Na-experience ito niyo? Amen. So, and you know what? These are just simple life experiences when it comes to waiting. What if haaton kinabuhi, damon aton mga experiences nga ginpapahulat kita ni Lord? You know what? There are a lot of things in life that we missed because we failed to wait on God. Because our attitude in the waiting is something nga di rin nakaka-glorify kan Lord. So it's not just about the waiting, but how do we wait para ma-receive ang atong ginpre-pray? Is there any promise po babugto ni Lord nga imo ginuhulat? May da ba promise nga ginuhulat mo? Or may da ka ba ginuhulat nga tao? Or may da ginuhulat nga umabot ta imo kinabuhi? May ada? Pakiano daw sabi, may ginuhulat ka? May ginuhulat ka ba? Bato na. May da ako ginuhulat, ikaw. Ado lang ngayon niya sapit. Ang mag-uyab nga da, na ayun la. Ikaw na ako ginuhulat. So yun I'm sure may da kita mga ginuhulat. Bugto, how's your experience in the waiting? Kumusta? Kumusta ang paghihintay mo? Kaya pa ba? Maybe you're waiting for your healing, you're waiting for the result, you're waiting for what you have been praying for. Kasi Lord, parang po kamo, He answers our prayers in 3 ways. It could be yes, could be no, or wait. And you know what? The most difficult answer to receive from God is not yes and no, but and wait. Kasi maupay nalaan no, kasi makakapag-decide ka, okay, next. Ano? Aw, diri ya, Lord. Sige, next. Next in line.
Pero pag wait, Lord, the most painful thing about waiting is, when you are waiting, halos ang abutang nga, waray kasiguraduhan. But in your heart, you know that you are waiting. Naipili ito niyo. Maaram ka manodog nga, waray kasiguraduhan, but in your heart, naghihintay ka. Grabe na yun mga hugot natin yan. Aga pa. So, what if your answer is, wait? Hanggang kailan mo kayang maghintay? And ano ang gagawin mo habang ikaw ay naghihintay? Amo ito ang gusto ni Lord makita ato niya na. So let me introduce to you our theme this morning. Our theme is entitled, anong title na itong theme yan na? Maray pa yung gumawas. Yun na. When God makes you wait. So, what are you going to do when God makes you wait? And that is to be found in the book of John, chapter 11, verses 4 to 26. So, I encourage you to focus and lesson and story if this passage is very familiar to all of us. Okay, so let's read verse 4. But when Jesus heard about it, he said, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this. So although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, he stayed where he was for the next 2 days. Finally, he said to his disciples, let's go back to Judea. But his disciples objected. Rabbi, they said, only a few days ago the people in Judea were trying to stone you. Are you going there again? Jesus replied, there are 12 hours of daylight every day. During the day, people can walk safely. They can see because they have the light of this world. But at night, there is danger of stumbling because they have no light. Then he said, our friend Lazarus has fallen asleep. But now I will go and wake him up. The disciples said, Lord, if he is sleeping, he will soon get better. So, na-observe niyo ang response ng mga disciples. Kung nakaturog lahiya, pwede man ang mga aadto ha irabalayan pumukaw ha iya. Kaya ano nga, kailangan mo pa kumadto para ikaw ang magpukaw. They thought Jesus meant Lazarus was simply sleeping, but Jesus meant Lazarus had died. So he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sakes, I'm glad I wasn't there, for now you will really believe. Come, let's go see him. Thomas, nicknamed Twin, said to his fellow disciples, let's go to and die with Jesus. When Jesus arrived at Bethany, he was told that Lazarus had already been in his grave for 4 days. Bethany was only a few miles down the road from Jerusalem. And many of the people had come to console Martha and Mary in their loss. When Martha got word that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary stayed in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you only had been here, my brother would not have died. But even now I know that God will give you whatever you ask. Jesus told her, your brother will rise again. Yes, Martha said, he will rise when everyone else rises at the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? So, that's the story, ano. I think for most of us, this passage is very familiar. And how many times naging journal ko ini nga passage, and every time naging journal ko iya, may mga new and fresh revelations. Okay, so it is true that the closer the relationship, the greater will be the expectation with each other. Kung mas close nga ni kamo, mas hataas na ni maging expect ha iya. Kaya lang, kapag hataas na ni mo expectation, tapos na-failed ka, mas deeper ang pain nga ng disappointment.
Di ba? And these disappointments, amoy inihiyaan nagdi-destroyhan trust sa relationship. Kaya, when it comes to relationship, nga grabe nan iyong intimacy and closeness, be careful an aton mga expectations. Kasi, di da kita nakukurian, nga di da kita narurubaan aton trust. Any relationship, it could be a friendship, ngan ang pinakamatindi kung relationship between magjowa or mag-asawa. Kasi taasan imo expectation na kadawsa. And this is exactly what happened to these siblings. Mary and Martha were disappointed when Jesus did not give them what they asked from Him. Kasi Martha and Mary pubugto and Lazarus, they have this close relationship with Jesus. There was an instance that Jesus, when He visited these siblings, they were really entertained, and they served food to them. And it is really evident, haira life, haira the way they had the conversation, na Martha, Mary, Lazarus, and Jesus had a close relationship. Close talaga, or intimate and era relationship. And each of them had a personal and remarkable experience with Jesus. Remember, this is the Mary of Bethany who poured out an expensive perfume to Jesus. And it was also Mary nga, perminato na ikitan at the feet of Jesus. While Martha, he loved to serve Jesus. And Lazarus, his name itself, was a friend to Jesus. So manira kanya-kanya nga unique or remarkable experience with Jesus. So makikita natin nga ang closeness and relationship, ginte-test ito niya. Tanan nga relationship, ginte-test. And what life always do to us, they always give us test. And most of the time, ang mga test, it comes in a way that we never expected. Kaya, when it is not expected, we are not prepared. And when we are not prepared, there is a greater tendency nga may-fail kita pag-respond. And their intimacy with the Lord was tested when Lazarus got sick while Jesus was away from them. Jesus and His disciples were staying in the place, in the Jordan River, beyond Jordan River, amoy niyan place nga nagstay Jesus and His disciples while Martha, Mary, nakadahiraha, Bethany. And it was about 20 miles. Harayo hiya, 20 miles from Bethabara to Bethany. And according po mga Bible scholars, it was 20 miles from Bethany to where Jesus was staying. So, since that time, other means of transportation, it would take 1 day of travel by feet. By feet. Hadto an ira, pag-move from place to place. So imagine, ang nangyari hininga moment, nga, Jesus, harayo hiya, hantay nga nagkasakit hi Lazarus. And before hininga event, damo na mga gin-perform ni Jesus nga mga miracles, mga healing miracles before hini. That's why Martha and Mary, they were confident enough nga hi Lazarus, igihil hiya ni Jesus. Kasi damo na niya gin-perform na mga miracles. So what they did, they immediately sent a message to Jesus. Waray man to Messenger, waray Facebook, waray Instagram. So anira had to radyo baktas. Manira gin-sent nga messenger to inform Jesus that Lazarus, his friend, was sick. And kung may sakit nga ni, ito sa nga tao, tapos gini-inform ka, urgent message ito niya. Di mo kailangan maglangan-langan. Na kumita na ka mo, ginurush nga to hospital, ang irang mga bado, mga panbalay, waray na maka-makeup, waray makapulbo, waray makakariyo, kayo rush siya, nagdadali ba sa may sakit? But you know what? When Jesus heard the news about Lazarus' sickness, waray hiya kalisang, Jesus hininga time bagahiyahan, phlegmatic. May sakit? May sakit ni Lazarus. Kita na, may sakit? Nababarak, may sakit niya.
Mamatay na. Okay. Jesus, may sakit si Lazarus. So, anong nangyari bugto? At the moment that Jesus heard the news about Lazarus' sickness, he stayed 2 more days where he was staying. 2 more days. Nagdugang pa yan, duha pa kaadlaw before he nag-move. And, hining a situation, if you will place ourselves kan Martha and Mary, urgent and message, and then, waray ka na-receive nga feedback, or waray ka-answer an imo, gin-pray, ano kaya imo i-feel kung ikaw Martha nga ni Mary? An imo, bugto may sakit, pero waray ang doktor umulpot. Diba? Hospital may dito igre-reklamo ko kamo, kay waray niyo at namanan na akong pasyente. Diba? Sa suga dito, do you know how it feels when you bring an urgent request to God and receive no answer at all? Lord, ang sakit na. Lord, gusto ko na makagawa sini nga sitwasyon. Lord, kakukuri na, pero why it feels like you're ignoring me? You're not doing anything to help me go out of this situation. Nafe-feel ba ito niyo? You need to feel. Kailangan. Di ba nakaka-frustrate? Perhaps you might question your faith kan Lord. Kaya Lord, haiba, when they pray for healing, imo gin-grant. But when I pray for healing, waray mo i-grant. May faith ba talaga ako? Or maybe, maabot kitahan point nga, question natin, Lord, are you listening to my prayer? Or, ginpipili mo laan, imo ginpapamatian? Damo ang thoughts, nga pwede mag-dwell ha aton, mga mind, kapag aada kita ito nga situation. Di ba? Lalo na, kait aton nature, madali kita mag-compare ha aton life with the life of others. Ngaya, di na kita nakukurian. So, ano ba ang gusto ni Lord ipaintindi kapag ang iya-answer ha aton, mga prayers is, wait. Kitaon natin. Basahon natin verses 4 to 5. But when Jesus heard about it, he said, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this. So, although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, he stayed where he was for the next 2 days. Maano pa mo, ang nagrema ako nito nga verse, while I was doing my journal, ini nga word, ini nga lang nga, bisan ginhigog man ni Jesus, hi Martha nga ni Mary, waray hiya kumadto. Nga nagstay pa hiyahin 2 more days hito nga place. Before hiya nag-move. And when they arrived to Bethany, what happened? Lazarus was already dead. Now, if we will write the schedule of events, day 1, that was the day when the messenger comes to Jesus and informed him about what happened to Lazarus. Day 2, ano nangyari? The messenger returned back to Bethany. And day 3, Jesus waits another day. And day 4, Jesus arrives in Bethany. So, 4 days na, tikanghan, pagkaduhan messenger, pag-inform kan Jesus about what happened to Lazarus. Now, kung balikon natin verse 4, if you are the disciples nga aada kan Jesus, tas ganyan ka niya imo, although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, he stayed where he was for the next 2 days. And finally, he said to his disciple, let's go back to Judea. Kung ikaw ang upod-upod ni Jesus, as maaram ka nga hi Jesus and answer at ira prayer, mapausa ka. Inaano ini Jesus? Kaya daw lang nga, naiyakan niya, love man niya hi Martha, Mary, and ni Lazarus. Why? Why yan? Nagstay lagi behind 2 more days before he decided to go to visit Martha and Mary. Siguro ano bugto, ang mga disciples at this time, napapahasal dira kan Jesus. Kinaya ka ni Jesus, Lazarus was only sleeping, and now I will come and wake him up. Tapos ayakan ang mga disciples, Lord, kung nakaturog lahiya, kailangan no pakadtoon. Pwede man ni Martha nalang pumukaw.
Di ba? Ang mga statement ni Jesus, kung ikaw ang iupod-upod, siguro kung malulutang kaliwa. Mga pausa ka lang mga ginubuhian niya mga statement. So, there are things that may cause confusion to his disciples. So first, if Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, why did he permit him to get sick? Even more, why did he delay to go to the sisters? Pwede man niya heal Lazarus by the power of his word. Na-remember niyo ang story ng nobleman's son? Nga nayakan niya nga, Lord, even at your word, mauulian ang akon anak. Pwede man niya iyakan. Kaya ano nga, ginalaw ni Lord, maging worst ang situation. So, here, if you will notice and understand ang situation, love ni Lord ni Martha, Mary, and Lazarus, but his behavior at this moment seems contradict his love. Kaya kihaaton po, nagiging true ini aton life situations. When there were times nga feeling naton, Lord, kung love mo ako, kaya ano ginaalaw mo ini akon? Lord, kung love mo ako, kaya ano nagdi-delay ka? Kaya ano you made me wait? Kaya ano ginkuha mo iya akon life? Kaya ano ginaalaw mo ini nga sickness? Kaya ano ginaalaw mo nga mag-suffer ako ini nga mga situations sa akong life? Kung love mo ako. It is a familiar question sa hat kadamaan ng mga tao, even Christians. I've heard them asking, Lord, why me? Kung love mo ako. Kasi bugto, haaton mind, we equate God's love to blessings and answered prayers. But sometimes bugto, or most of the times, we need to understand that the love of God cannot be expressed only in blessings and answered prayers. Kaya di na kita nafe-fail kan Lord. Because we only expect good things from Him and not the bad. We thank Him when He answered our prayers. But when He said wait, when we receive an answer nga no, di na kita nahukurian, di na nag-struggle ang aton faith. Di ba? So, maybe bugto, we are in a situation nga, gindi-delay gihapon kita ni Lord. Maybe ada kita ha point sa aton life wherein God makes us wait for 2 days, for 2 months, for 2 years. Or pira man ito hiya, katuig nga ginpapahulat kita ni Lord. Ano ba ang feeling nga gindi-dinayan naton prayers? Ano ba ang feeling nga diri mo nare-receive an imo mga ginpa-pray nga dakan Lord? Masakit, di ba? Masakit maghulat, lalo na kung diri ka sure na magiging imo iton, nga imo gin-repray. Hino yung nahaato na naadaha waiting season. Pakiani na, hain kaya na, may ginhuhulat ka ba yan, ha? So pakiani daw na imo sapit, may ginhuhulat ka? Maybe you're waiting for the work nga imo gina-applyan, nga tawagan ka. Maybe you're waiting for someone to tell you nga, will you marry me? Maybe you're waiting an imo cell group member nga mayakan, ati, kuya, gusto ko na mag-cell group. Hino naghuhulat ito nga word? Amen. Diba? Gusto natin na batian nga, ati, kuya, gusto ko na talaga mag-cell group. Ako ginuhulat ko lahat ito niya. May magyakan ito. Waiting ka siguro nga, yak nun niya nga, maaram ka gusto ko liwat ikaw. Kamo talaga. Or waiting ka mo nga, may magyakan na yun, tara, coffee date kita. Or waiting ka nga, yak nun na ni mo boss nga, okay, sige, malaya ka na. Malaya ka na. Okay, makakalib ka na in 5 kaadlaw. Ito, bangin waiting kaliwatan, iyayak ka na yung boss nga, okay, promoted ka na. O may increase na ni mo salary. Or waiting ka nga, yak no niya, I appreciate you. Kamo, mahilig ka mo ito. Na-realize mo na ba nga ada ka ngayon ha waiting season? Or maybe nag-wait kaya na resultan board exam. Nag-wait ka han resultan imo gin-mentor kung may impact ba iton. Baga kaiya na namon si gin-mentoring. Anong daw nangyayari niya iya? Di ba?
May daba talaga nangyayari. Kasing-kasing, maina kami nag-iinupod. Mga feeling ko, ano na daw lang niya. But, so, damo an aton mga ginhuhulat. Kamu pag gaya ka nga, ni ginuhulat, tawula, permit in, ay nunumduman. Charis, di ba? And you know what? There are a lot of things that will happen inside us while waiting. Damuan pwede mangyari. Maybe kapag maihan na and waiting, we feel stuck. Lord, stuck pa rin na nangyari akon. I've been here for almost 2 years na ini nga akong struggle. Almost 5 years na ini nga akong struggle. Almost 10 years na ako nga naghuhula ta iya. Stuck na ako ini nga place. Almost pira na ako katoy gini nga akong workplace. Amo lagi hapit akong ginihini mo. Hini nga cell group, amo lagi hapit akong ginihini mo. Hini nga ministry. Back up lagi pa ako 2020. Back up lagi pa ako 2023 na. Ano na Lord, wala na pa iba ini nga promotion. Pwede ako sumayaw naman di dear friend. I feel stuck, Lord. Ano pa ba? And pwede kong ma-experience ini nga ministry. Diba? O pwede ito natin maabat. Or pwede po magda-doubt na kita. Lord, ungod pa ba? Kasi we are motivated and excited when we receive the promise of God. Day 1, day 2, day 3. Pero naabot na nga ni 1 month, 1 year, 2 years. Parang ang word ni Lord iba na. Parang, Lord, ungod pa ba? Diba? Nagda-doubt na kita. Then, nakaka-feel na kita na insecurities. Lord, hiya ko mataas na. Hiya ko waray pa. Parehas mong kami ginanak nga tuig. nga bulan. Lord, parehas kami na save. Pero hiya, may cell group na. Hiya ko waray pa. Lord, parehas mong kami nagamit nga skincare. Pero na kung skin, pag waray care. Nai-insecure kita at times kapag an aton mga ginlolong, gini-expect na butang, di rin nangyayari aton. Diba? And lastly, nagsi-self-pity kita. Siguro ko, di rin talaga ako worthy, siya nga sugad na ako hini. Di rin talaga ako dati. Di rin talaga ako naibabaro. Nagsi-self-pity ka na, tapos nagadrama ka na mo sa leader. Ate, yan na talaga, sugad lang ako, hindi ako nakakapasa. Di ba? So, ang may tubog to it mga nangyayari kapag aada kita waiting season. We feel stuck. Nagda-doubt kita promise ni Lord, nagiging insecure kita, nagsi-self-pity kita. Ngayon, and worst sometimes, because waiting kay iha niya, feeling natin gin-judge na kita ni Lord. Nawaray na kita. Feeling natin gin-papanish na kita ni Lord. Ay Lord, siguro ko punishment na iniha akon. Gina-judge mo na ada ako. Kasi sa tagal mo sa waiting season, mahirap na mahirap. Habang nagtitika ko rin. Kaya the real question that we really need talaga to, understand, ano ba dapat na aton himuon na waiting season? May diba kita dapat himuon kay waiting, di ba? Ano ba talaga dapat naton himuon? Yan habang nagtitika sakit, tas nayakan ka na, where's God when it hurts? Where's God when I needed Him most? Dama ng mga where? Ano nangyari, Lord? Or maybe mayakan mo na bugto, if God really loved me and has a wonderful plan for me, kaya ano ginaalaw niya nga mag-suffer ako in this way? Deserving ko ba ni Lord? Ako ba dapat talaga? Bayin Lord, nagkamali ka. Pero bugtogin, pakiana mo na ba kan Lord nga, kaya ano nga ba luat diri ako? Okay, so that leads to our first point this morning. God's love for His own is not nag-iba na mga kuwan, fun style. God's love for His own is not a pampering love. It is a perfecting love. If you have asked the Lord, Lord, if you loved me, kay ano ginpapahulat mo ako? If you loved me, kay ano ginaalaw mo nga ako ang mag-suffer? The answer to that question, bugto, is this. Basahon na naton, God's love for His own is not a pampering love. It is a perfecting love. This is the answer to our frequently asked question. So what does it mean, bugto? Anong karigsignon?
Nga ang love ni Lord para aton, di niya pampering love, but a perfecting love. Ano ba ang pampering love? Ang pampering love is like a love of a parent, nganton iya anak, wherein gin-spoiled niya. Ginahatag niya na gusto, overprotective, and gin-gratify niya tanan niya desires, niya comfort. Nadiri nga masakitan at ira anak, nadiri nga magka-rashes, nadiri nga tukbunhan lamok, nadiri nga madapa. Sobrang nga protective and parent. So, ang pampering love, ginahatag tanan, binibigay lahat. Nakabati na kamuhin nayakan nga, maaram ka, ako nga ning mag-love, ginahatag ko tanan. Oy, wag yan. Wag ibigay lahat. Di ba? Pampering love yan. Bugto. However, there is a negative impact when a child is being pampered by their parents. And according to research nga ako na basa, there are 5 negative effects when spoiling children too much. Una, nagiging less responsible ira. Di rin na nahibabaro pagtuon. Di rin maarang pagtuon nga, di rin ko kamo ginapatuan. Di rin maarang atama na nira kalugaringon. Di rin nahibabaro di rin naging responsable. Ikaduha, delayed emotional maturity. Ang mga tao po nga may ada emotional struggle or emotional, perhaps they are the ones who were being brought up by their parents. Nga ginapamper talaga hira. Nga magtangis nga ni, napagtangis, ayan na, okay na ito. Tangis ka, adi lollipop. Adi, piray mo gusto. Di ba? Delayed emotional maturity kapag ginpapamper masyado. And then, dependency, naging dependent hira. Bisan nala, paglaba, pakadian ay boarding house, pag ikaw paglaba. Ikaw ang pagtuon, yan na, kay dire, as in, super dependent hira. Di rin na naging responsible. And they become rebellious and disrespectful. Kasi di rin manira natututo nga, di rin nire-realize nga may mga malira kasi ginsusunod dahil na ira gusto. And lastly, they had a bad social interaction. Nakukurean hira, makisamahan mga tao. May dira mga attitude. Amay ito niya. Kaya di rin maupay bugto and pampering love. Sugad hito ang love ni Lord haton. On the other hand, a perfecting love. Ano ba perfecting love? Ibig sabihin ba, gusto rin baging perfecto ako? Bugto, we need to understand what does it mean nga ang love ni Lord is a perfecting love. A perfecting love is a love whose primary concern is not our comfort but growth. Ano ang main concern ng perfecting love? It is our growth and not our comfort. In this kind of love, discipline is expected, as well as corrections and continuous warnings. Kaya lang sometimes, kapag ginko-correct kita aton si leader, ginwa-warn kita, gindidisiplina kita, and aton receive hiton nga iraginhimo is parang mahigpit hiraha aton. Diba? For some, madali nila karawaton, but for some, it is so difficult for them because all we want is appreciation, all we want is encouragement. Pero paano mo naman malalaman na mali ka na kung diri ka ngayon yak nun? Proverbs chapter 3, verses 11 to 12, it says here, "My child, don't reject the Lord's discipline." Ano na ito mo ng discipline ni Lord? Don't reject. And don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom He delights. Bugto, kapag ginko-correct kita ni Lord, kapag dinisiplina kita ni Lord, kasi nalilipay ngayon ni Lord haaton. Kaya, if you are experiencing discipline from the Lord, if you are experiencing corrections from your cell leaders, from your leaders, it's not because nga makialamiro, ini pakialamiro ni nga akong cell leader, nga tanan na napakiana ko, nagaano ako, kumaon na ba ako? Pay ka pa. Pero tanan na lang ang nangyayari akong life, kin papakialaman. Bugto, asya talaga iton bugto, it love it sa leader. Amo it love ni Lord para aton. Pinapakialaman kita. Ginko-correct kita, ginidisiplina kita. Because gusto ni Lord maayos kita. Gusto ni Lord matadong an aton mga ways. An aton attitude. If you love someone,
Or if you know that someone loves you, ano ba ni mag-ina-expect ha iya? Tanan la ba good things? Tanan la ba appreciation? Kung siguro ito may expectation bugto, there is something wrong about your understanding when it comes to love. Kasi real love corrects. True love disciplines. Diba? So this is the kind of love that we ought to expect from God. Ayaw lang kita pag-expect kan Lord, Lord answered prayer, Lord breakthrough, Lord victory. We need to expect nga didisiplina gyap kita ni Lord. We need to anticipate that God will allow trials of different kinds because God doesn't want us to go through life without transformation, without growth. Paano man kita mag-grow kung waray kita i-correct, kung waray kita i-discipline, waray kita growth. Kailangan natin ang disiplina ni Lord. Kailangan natin ang corrections ni Lord para matuto kita kinabuhi. Kasi ang desire ni Lord, ang goal ni Lord haaton, is for us to conform into the likeness of Christ. Ang attitude ni Lord. Ang aton faith gusto ni Lord maging strong. And it would be impossible if God will only allow good things or good times sa aton kinabuhi. Kaya, don't misinterpret your trials as if God is punishing you. Pwede natin, if that is the way we perceive an aton mga persecution, an aton mga suffering, negative nga rin aton perception ha life, negative it aton response. So if our response is negative, don't expect a positive result. So it starts in your mind. If you perceive all your trials and troubles as God's way of helping you grow, shaping you, you will respond positively and you will expect a positive result. Do you agree? Hinuyanaan, mayakan ka kanimo si leader. Kuya, ano pa na akong babaguhon? Didi, yan na. Maiya ko na ito kininulan. Maupay kayo, gusto ka na yan na magpadisiplina. At yung mga say leader naghuhulat la talaga ito yarang, amayakan ka mga, Kuya, ano ba ang gusto mong pag-uhunan ko? Ano ba ang kailangan ko i-develop? Kay damit at listahan. Ikaw. Diba? Nayakan po nga ni Pastor James MacDonald. He is a Canadian pastor. Mega church niya ginahanda. Nayakan niya, God's love is not a pampering love. God's love is a perfecting love. God does not get up every day trying to figure how He can plant a bigger smile on your face. Instead, God is in the process of growing us and changing us. His love is a transforming love. So, yun pala yung goal ni Lord at iyan aton. Gusto rin nagbabago kita. Gusto rin nag-grow kita. Diba? Kaya kung gusto mo nag-grow ka nga dakan, Lord, expect nga na level up liwat ang imo trials. Na level up liwat ang mga challenges nga ginbubutang ni Lord ha imo. Because God wants continuous change ha aton kinabuhi. Now, if suga dito ang love ni Lord ha aton bugto, ano ba ang mangyayari han aton pag-respond han aton mga problema yan na, han aton mga pinagdadaanan yan na? Magiging emotional ka pa ba? Magdiri-diri na ka pa ba? Magko-complain ka pa ba nga, Lord, kay ano ha akon? I'm sure bugto, it will change the way you respond han imo mga situation. Bugto, remember that God's love does not mean we will be exempted from problems and pains. Dili kita gi-exempt ang love ni Lord. Han mga trials sa kinabuhi. Instead, ig-aalaw ni Lord. Look at Jesus. The Father loves Jesus so much. Pero waray ni Lord, waray ni Father God, waray ni Lord, Jesus, ginalaw ni Lord yung maka-experience ni Jesus and suffering and pain. Even death ha cross. Sa so, ni Jesus, ngalam ora-orahan, Father, ikaw pa kaya? Kita pa kaya? Diba? So, kita na mga Kristiyano, mga Kristiyano, bakit ang tanan didi? Pag abot ang problema, kita dapat ang mga problema, mas dako takgal.
Ah, mga kuan, di nakita na bago. Kailangan ko ito ya. Hinumaya ka niya na nga, Lord, kailangan ko ngayon iniya na nga ako pinagdadaanan. It is not accident, bugto, nga aada ito haimo. Ngan waray Lord magkamali nga haimo ito niya ginhatag. Waray Lord magkamali. Waray Lord magkamali nga ginalaw niya ma-fail ka, haning exam. Waray Lord magkamali nga ginreject ka niya. Waray Lord magkamali nga waray kahakarawat and work. Waray Lord magkamali nga nahinga ito haimo nga sickness. He allowed everything for a purpose. Romans 8:28. And God causes everything to happen for us, for our own good. All things will work together for our own good. So, again, God's love is not a pampering love. Instead, it is a perfecting love. Di na mo marirealize nga ang pain, and suffering, and waiting naton, part hiyan process of our transformation. And without it, waray transformation nga mangyayari aton. Waray growth nga mangyayari aton. Pero kapag makapray kita, wagas, Lord, breakthrough. Lord, victory. Lord, answered prayer. Lord, gusto ko na makakakumpleto na akong 12. Lord, gusto ko na makabuon akong 144. Lord, gusto ko na mag-amayada ministry. Pero nasarang ni Lord, anak, adi man ang process. Gusto mo nga mag-go training nga process? That's the question, bugto. Nga kailangan naton i-comprehend, i-embrace, nga ready ka ba? Kasing naton kasi, nag-grow kita by just listening to preaching, by just doing our journal. Yes, may factor ito iya. Pero Lord, ibaan iya. That's our part. Pero Lord, nag-provide Lord ng mga circumstances wherein natitest ang aton attitude, natitest ang aton faith, natitest ang aton commitment. Sige daw, kung ungod na inhiyay iya commitment ta akon, itiya barkada, igpapa-invite ko iya pangarigo yan nga Sunday. Sige daw, kay may da birthday niya. Kung maatin iniyat kasi children's ministry. Gintatest ito ni Lord para makitaan kung ungod kita talaga. And you know what, bugto? This story of Martha and Mary made me realize a lot of things in my waiting season and in a moment of uncertainty. Ngan ginbutang ko niya akong journal. Pain is necessary for our growth. Pain is necessary. Pwede natin niyakan? Pain is necessary for our growth. Necessary sa maningay, necessary, importante, kailangan naton. Pwede natin kitahon ang pain, like need natin ang water. Kailangan natin in water every day. Kailangan natin food every day. Sugad gihapon hiton pain bugto. Pain is necessary for growth because it teaches us a lesson in life that we will never read from books. Kakaiba ang lesson nga aton nakukuha pain, bugto. Damo ang nangyayari ha aton, it draws us closer to God. It made us realize nga ha pain. Lord, diri man ngayon akon kailangan ang tao. Diri man ngayon kailangan ako na atensyon ng tao. Ang kailangan ko man ngayon ikaw. Ang kailangan ko man ngayon imo word. Ang kailangan ko man ngayon ang imo presensya akong kinabuhi. Ikaduha, usay ni nga akong na-realize, sometimes God's answers are not in what He gives, but in what He takes away. An aton gina-ask kan Lord, aton prayer, Lord, I need this. Pero an answer ni Lord, diri ngayon. Kaya there are healthy disconnections. May mga relationship nga diri mo kailangan ig-fight. May ada mga butang nga diri mo kailangan paniguruhan. Kasi mas peaceful ka, mas joyful ka ngayon kung waray hiya, kung waray ito nga mga butang. So sometimes God's answers are not in what He gives, but in what He takes away from us. Kaya ba ito naton? Ready ka na ba kuhaon ni Lord? Kuhaon ni Lord. Ready ka na ba kuhaon ito ni Lord sa imo life? Kasi kung di ito kuhaon ni Lord, bangin asya ito nakakaulang haimo, kaya di ka nakakapadayan haiya.
Kung dito kuhaon ni Lord, maybe usa ito nga rason nga di ka nakakag-serve iya. Bangin usa ito nga rason nga di ka nakakasimba hit Sunday, di ka nakaka-attend cell group. Abangan mo, kukunin na yan ni Lord. Kukuhaon na ito niya ni Lord. And lastly, usa ini realize gihapon, the greatest test of faith is when you don't get what you have been praying for, but still you are able to say, thank you. Test of faith kasi yung bugto. It's a test of faith. Will you still say thank you kan Lord? Bisan and imugin pray, waray niya answer. Will you still thank God kun ani mo mga ginsakripisyo waray na mo nga? Will you still thank Him kun waray reward and imo effort? Kun waray result ani mo pagtinangis, paginool? Will you still thank God? Kasi hatas bugto, di na nakikita ni Lord, lalo na waiting, di na nakikitaan ni Lord kun hain ka nalilipay. Kapag di rin ni Lord gina-answer na imo prayer, di na Lord naikitaan, ngayon imo nga enjoy naka-base sa answered prayer, diri iya. Pero kung malipayon ka, even if you will not receive the answers of your prayers, di na Lord naikitaan, ngayon imo faith, and imo joy, and imo peace, He Lord talaga, diri answered prayer. Diba? Nai-guess po niyo na akong point? Naintindihan? But what gives us hope? Hininga part, hanaton life, nga ginpapahulat kita ni Lord, is an statement ni Jesus. Verse 4. Ayahan niyo di, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this. There were times when God let things go from bad to worse. He would let things become so difficult for us to handle because it is His opportunity to display the greatness of His power. Pwede man ni Lord ighili Lazarus, pero kay ginalaw niya nga mamatay. Ano niya ka ni Lord? It happened for the glory of God. May reason He Lord. Kaya ano ginaalaw niya ang mga situations sa aton life nga maging worst, nga mas naging makuri pa aton. Kasi mas makuri, mas greater ang power nga ipapakita ni Lord. Ngan pag nakikitaan nga natin nga kagrabihan power ni Lord, mas gin glorify tayo, mas gin papasalamatan tayo. Mas nakikitaan na natin nga Lord, diri lang ngayon healing ang imo gusto, but resurrection. Diri lang ngayon, sugadinin ni may papakita akon. Ginalaw mo maging worst kasi greater things and maging andam para akon. And when it happened, you will give glory to God. And this helped me a lot bugto ano. Ini nga line, inagrema gyapon ini akon. Nga haaton mga life situations, we don't understand han purpose usahay ni Lord. We did not comprehend kay ano ginaalaw ni Lord ini nga mga butang. Pero usala, ang kailangan natin maintindihan, it happened for the glory of God. Kaya ganyan kan Lord, Lord, if this suffering will glorify your name, then let my heart be willing to accept and endure it. And when you finally realize nga it happened for the glory of God, even when you don't understand why, even when you don't understand the purpose of God, you will be able to endure it. You will be able to bear even the deepest pain nga may ka. Lord, kung nag-glorify ka nga nagkasakit ako, kung nag-glorify ka nga na-failed ako, Lord, kung mag-glorify ka, hindi nga akong persecution, hindi nga akong humiliation, hindi nga rejection, hindi nga betrayal, Lord, let my heart be willing to accept it. Let my heart be willing to endure it. And if this will be the kind of heart na may ka, di da ni Lord mahigit ang bugto. Nga ang sulod ha aton kasing-kasing, diri kita after han blessing, diri kita after han miracle, after kita kan Lord.
Kasi sometimes the greatest miracle nga pwede mo ni Lord aton is diri talaga healing, diri answered prayer, but a changed heart. A saved soul. Bugto, while nagsasuffer ka in mo workplace, you are responding rightly in mga situations nga ada, di ka maara may mga tao nga na-bless ta imo. And it brings glory to God. Nakikita nila the way you respond in mga angry nga mga clients. Nakikita ni Lord paano ka naghahandle ng mga complaints. Kapag nakikita nitohan mga unbelieving people, nakikita nila nga ungod hi Lord na imo kinabuhi. And it brings glory to God. Kung may sakit ka, and then doray ka dahil nag-heal ni Lord, pero pa dahil ka nag-worship ay, nag-simbahin, nagapagamit na iya. Nga nakikitaan kahan mga tao nga, pareha sa iyo may sakit. Nga nagapadayon ka nga dakan Lord, it brings glory to God. Naging persecute ka, nakukurian ka, pag-serve ka, Lord, naging persecute ka, pero nagapadayon ka. Nakikitaan ito ni mong bugto, naging persecute liwat. It brings glory to God. Diba? Kaya it, 1 Peter chapter 4:9 and 19, naging life verse kuya. That if you are suffering for doing good, keep doing what is right. Kasi sometimes, kapag ada kita makuring nga moment ta aton life, an aton immediate action is immediate solution an aton pain. Nga an aton mga decision, hindi na kita maaram kung right ba iniya or wrong. Kasi na aton nala ginunahuna, I want healing. I want to ease the pain. Pero bugto, it is wisdom to choose what is right over what our emotions is telling us to do. Ano yung feelings gusto mo hiya, pinaya ka ni Lord, diri talaga ya para imo. Ano man, if you are suffering for doing what is right, keep doing what is right. If nasasakitan ka kasi diri mo yung ginipili i-text, i-chat kada adlaw, pero hiyan mo gusto, keep doing that. Hala. May dabay ni naiigo. Keep doing that kasi it brings glory to God. Ayaw paging emotional nga tungod kay amo itong gindidictatean imo emotion. Bugto, pag ginsusunod natin emotion, it is not safe. It is not safe. Pwede ka mag-regret. So, if it is right nga humarayo ka iya, then pagpaharayo, bisan nasasakitan ka. Oh, Charis, makarangdo. Maya na ba? Diba? Bugto, kung aton talaga desire ha aton kasing-kasing, maabot kita ha point nga, everything that I want to do, Lord, in my life is to glorify you. Magiging willing ka mag-suffer for that glory of God. Magiging willing ka mag-endure for that glory of God. Magiging willing ka maka-experience sa rejection for the glory of God. Magiging willing ka mag-suffer ito nga sickness for the glory of God. Magiging willing ka mag-persecute. Tanan, magiging willing ka if it is for the glory of God. Pero pag natin motivational life is more pahaaton, mali-mali yung respond natin. Magiging mali-mali. Kada sakit, kada pain nga ato na experience, an aton mindset, nayakan dahil natin, diri ko ini-deserve. Diri ko ini-deserve. Yan kasi aton generation yun na, deserve mo mag-rest, deserve mo mag-travel. Kaya man mo mag-travel, waray ka na sahod. Kaya nag-travel, deserve mo kasi. Deserve mo pumalit ito, deserve mo magpahusay, deserve mo sugadini. Kasi sobrahan natin ka di-deserve. Yun. Hi Lord, diri na deserving. Di na natin nag-glorify hi Lord. Diba? So kung, ito aton mindset bugto nga deserving dapat hi Lord ito naghimo aton diri nga kitaan nagpamanipulate ang situation niya oy deserve ko magsugad hini di ba an aton mga generation niya na and every time nga nayakan kan Lord damo anahon mga experiences sa life ano nga para akon kahukuri naman ni Lord lalo na pag waray ako na aruan advice waray ako na aruanin mga sagdon kahukuri ora but iyakan ngayon natin nga, Lord, if it happened for the glory of God, then let it be. I am more than willing
to endure ini nga pain, to sacrifice, ay more than willing, Lord, nga, karabaton iniya. And, ano po ang nag-change bugto? It turns my worries to worship, my pains to praises, and my mess to message. May binabago ka pala, Lord, kapag ginbabago naton, ang aton kasing-kasing. I realize that the best thing that I need to be concerned of in the middle of suffering is not how to overcome it, but how can I bring glory to God through it. Ikaw, ano ba niyong mindset kapag ada kahit mga problema? Paano ko daw lang ini masusolusyonan? Paano ako makakabayad? Paano ini, saan daw lang ini matatapos? Ano ba ito aton mindset? It's a maturity. Pero kung ano yung mindset, pero may kang mayakan, Lord, paano ka mag-glorify hini? Paano ko ikaw matataas hini? Paano ka may himaya hini nga ako niya na pinagdadaanan? Ibig sabihin, bugto, nag-grow ka na talaga. Pwede ba ito yun na igipiyakan may makalugaringon, Lord? Paano ko ikaw mag-glorify it akong pinagdadaanan niya na? Ayaw, anay, and Lord, paano ini masusolusyonan? Paano ako makakamay permanent work? Paano ko ma-overcome ang persecution? Ipakiaan, anay, Lord, paano ko ikaw mag-glorify? Akong pag-lead, nakukurian ako, Lord. Hinang ministry, nakukurian ako, pero paano ko ikaw mag-glorify? Ayaw na unahan, solusyon. Ipakiaan na, anay, hay mo sa paano ko ikaw, Lord, mag-glorify? Is that amen po ba? Amen? So, yun na, kung ano man bugto ang mga situation nga may da ka, ayaw paghuna-hunahin damo. Instead, think about how are you glorying to glorify God. Do you think imo mga responses yan na nag-glorify by Lord? Han mga decision niya na nga imo ginhimo nag-glorify by Lord? That's the question that we really need to answer. So moving forward, ano ha aton message? So again, after haton message, ha verse, even though Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, nag-delay hiyahin 2 days before he decided to go back to Bethany. And by the time that they arrived in Bethany, Lazarus was already dead for 4 days. Ngayon, another statement nga na-struck ako is iniya nga statement ni Lord. And for your sake, I'm glad I wasn't there. For now you will really believe. Mas mo, Lord, nalilipay ka pa nga waray ka hantay nga kailangan ko ikaw. Bagat sugay ang impact niya, yan, asyan dara akon, I'm glad I wasn't there. Pwede nga yan ito. For your sake, pagod. For your own good. I'm glad I wasn't there. Bagay na rin sa miring nga, maupay na lang nga waray ko ikaw ag-heal. For your sake. Maupay na lang nga ginalaw ko ito. Maupay na lang nga waray ako ito. I'm glad I wasn't there. Grabe talaga ni Lord. So in the previous verses, Jesus said that Lazarus was just sleeping. And now He told them that he is dead, but He was coming to wake him up. So if you are the disciples, no doubt you will be puzzled in iya statement. Imagine na kaniya, I'm glad I wasn't there. Mga disciples nga upod-upod, just nalilipong na talaga. Lord, you're glad. Nga waray kahit ito nga time nga nagkasakit ni Lazarus. Ba, grabing, open na lang nga waray kita ito ginanakan time ni Jesus. Ba, kita lipong-lipong, lutang nagkakan Jesus mga statement. I'm glad I wasn't there. And His disciples' reaction reveals their inability to grasp the truth. Imaran po ka mo ang response ni Lazarus. Nakaiba. Ay may kanina, sige Lord, kung makadto ka, makakadtulot kami para mamatay para haimo. And Lazarus' death is the best opportunity para i-strengthen and era faith. Kasi nakikita ni Lord, hay mga disciples, nga diri po talaga sugad ka strong or ka firm and era faith. So, ini ginalaw ini ni Lord nga situation, ini nga butang para ma-reveal ang ungod nga faith ang iya mga disciples. Ngan sugad gihaapon na aton, ginaalaw ni Lord ang mga confusing moment ta aton para makita ni Lord kung an aton faith marigun na ba.
Kaya na ba talaga naton? So, let's make it clear. Waray Lord magyakan that I'm glad that Lazarus had died. But nayakan niya, I'm glad I wasn't there for your sake. I'm glad nga waray ako ngadto. So, this made me realize mga bugto, nga Lord ang nananadya. Tinutuyo ba niya? Nantutuyo talaga Lord. There are times that He intentionally withdraw His presence or He will not answer our request. But it doesn't mean nga ginre-reject kita ni Lord. His absence does not mean He is rejecting us or ignoring us. Like what happened in nga passage. Gintuyo ni Lord nga diri magpakita. But it doesn't mean nga waray hiya plano nga kumadto. It doesn't mean nga gin-ignore niya hi Martha and Mary. It doesn't mean na ginre-reject niya hi Martha and Mary. Nakikita niyo? I'm glad I wasn't there. And this leads us to our next point. Okay. And the next point is, God doesn't always come through. Yan. God doesn't always come through. Iba na liwan tayo. Iba mga nangyayari. So, if you have a close friend who has been always there for you through your ups and downs, what would you feel when suddenly that friend of yours didn't show up at the moment you desperately needed his presence? Ano niyo maabat? Ini akong sangkay, mahilig ini makipag-coffee date, makipag-istorya, din pag may problema ako, pag may pinagdadaanan ako. Pero yan na, nga kailangan ko hiya, waray hiya magpakita. May dakang may sugal ito nga sangkay, kaya ano nga yan na pa, nga kailangan ko ikaw. Diba? Amoy inibog to, ang nangyari ini nga moment. Gine-expect ni Ray Jesus. Pero nayakan lay, Lord, I'm glad I wasn't there. Jesus talaga, kakaiba talaga yan. So, based on Jesus' statement, He intentionally stays 2 more days. Place nga iyagin stayhan before He went to visit Martha and Mary. But take note, bugto, His delays does not mean He's not going. His delays has a purpose and His absence has a purpose. May purpose ngayon. Na-feel mo na ba mo life nga, bagan He Lord, waray ginagawa mo. Bagan silent He Lord. Bagan nagwi-withdraw ha aton life. Parang at aton prayers na bounce back lahiya. And you know what? God's absence makes us feel uncomfortable. Kay Lord, bagat, bangin may nahimo ako nga malain nga bagat yan na nag-pray ako, di ko na na-sense sa niyong presence, nag-worship ako, bagabagal ako nag-worship ang hangin. Pwede siguro bugtuhan, haaton life yan na, parang feeling naton waray He Lord. Feeling naton gini-ignore kita. Feeling naton gini-reject kita. Feeling naton gini-deny kita ni Lord. Feeling naton diri Lord na mamati aton prayer. Feeling naton waraya gini mo para mabuligan kita aton pain. But again, God's delays are not His denials. God knows you need to learn how to wait. You need to learn how to handle aton mga pains. Kasi diri nga nagpa-pamper and love ni Lord. So when it seems God doesn't come through, we miss that God's delays are always delays of love. Love lagyap kita ni Lord bugto, bisan maabot man han time nga feeling naton diri gina-answer aton prayer. Diri ito yung nagbabago. Bisan ginaalaw ni Lord ang mga challenges sa aton life, ang mga butang nga we thought, diri ya maabot. Love lagi hapon kita ni Lord. May da kasi something that God wants to teach us in the waiting season. Maybe God is making you wait because you're not yet prepared to receive His promise. Diri kasi Lord may dahiya promise nga, okay, asya hindi mo kailangan, adin na dayon. Diri po so God. Ginkikita na ni Lord kung ready ka na mag-receive. Kaya the wisdom of waiting is
Preparation. Can you say the word preparation? The wisdom of waiting is preparation. If God is making you wait, it means God wants you to be prepared. Do you understand? Gusto ni Lord maghanda ka kasi pag ready ka na, di na yung Lord mag-aalang nga ihatag ito ang imo. So what are you doing when God is making you wait? You know what? There are two kinds of waiting. Okay. God is making you wait because you're not yet prepared to receive His promise. Hindi ka pa ready. Lord, gusto ko maka-12 na ako akong disciples. Di mo nga inaalagaan ang 12 pa kaya. Di ka pa ready na. Gusto mo magkamayada ka trabaho, di ka pa nga ni on time at church, work pa kaya. Gusto mo na magkamayada uyab, di mo nga ni kaya alagaon himself, asay pa ang ibang tao. Diba? Hindi rin ka pa prepare. Diba? There are two kinds of waiting. Kitaon naton kung hain kahini. So, ang two kinds of waiting is active waiting and passive waiting. An active waiting, it is when you are doing something while waiting. This is not to suggest nga igmamanipulate one situation para ma-fulfill ang promise ni Lord. Like ang ginhimo ni Sarah and Abraham. They are waiting for the promised son. Kaya lang maiha, nagmanipulate ng situation. Active waiting means you are serving God while you are waiting. If you are waiting for the right one, active waiting means grow in your relationship with the Lord. Nagkiki-alpha ministry ka, naapikahan mga events or mga movements in church. That is active waiting. You lead yourself closer to God. Nag-share ka ng Word of God. Nag-involve ka in ministry. Nag-join ka in cell group. Kung na-imay to workplace, sa imo family, imo friends, make sure mga naging blessing ka. That is active waiting. May ginagawa ka. Dili kayo nagtitinanga kala. Diba? Sing pang ni Pastor Uriel, marami kasing Kristiyanong tanga. Masakit ha? Oo. We are not mindful. So if you are actively waiting, may cell group ka na ba? Daw pa. May cell group ka na ba? Kung waray pa, you have to join a cell group. May ministry ka na ba? So dapat may ministry ka, kaya may ginihinulat ka. So api ka naman kay Alpha. So dapat magpa-api ka na, magpa-member ka na ng Era Fraternity. Fraternity. That is active waiting, may ginagawa. Iyak na daw ay masapit, may ginagawa pala. Oo, may ginagawa. Now, unpassive waiting a demand. Avoid passive waiting. It's doing nothing. Pag abot na church, makaturog na. May kilala kami, ito nga natin cell group nakaturog. Natin ang church pero nakaturog. Or natin ang church nagkikinaon la. Taguan na ni mo kakaon dida. Waray ginihimo. Kaya ano nangyayari bugto? Haaton waiting season, kapag waray kita ginihimo, nagawa sa naton mga attitude. Diba? But when you are actively waiting, di mo namamalayan, haranig na ngayon ang imo promise na ginuhulat. But when you are doing nothing in your waiting season, nabaword ka, pwede ka maurit, pwede ka mag-question kan Lord. Pero pag may ginagawa ka, di mo namalayan, hala, pastor na ngayon ako. Hala, 25 na ngayon ako yan ha. Hala, igkakasal na ngayon ako. Di ba? Hala, may cell group na ngayon ako. Hala, adinan akong gin-pray. Pag waray ka nga ni ginihimo, di ba ha-work? Sulod laha office, tapos waray ka ginihimo. Bagan ka iiha, kaiha man mag-alas 5. Pero pag may daka nga ni ginihimo, hala, alas 5 na. Di ba? Kaya bugto, if you are waiting for something, hain ka man hiniyan na, active, hino nga diyan active waiting. Hino ang passive waiting.
At may ako simple testimony, gutigadlay niya. So, after I took the civil service examination last year, I thought, nag-stop na ang battle. Pero, after nga ito examination, grabe ang battle nga nasunod kasi ang imo na ho ng kasing-kasing, ano daw lang mangyayari? Will I pass the exam? Ano daw lang akong result? Ano kaya ang mangyayari akon? May feel na kaya luwat ako? Or mag-low kaya na akong score? Grabe ang fear, lugod niya akong ginaabat kay sa exam. Akong bagat iba man lugod na itim pa kaakon. And God gave me a word the day after the exam. So, may nangani kita mga ginaagihan, basa dayon Bible, di kay basa ka dayon na Facebook, hindi na yan, Jeff writes. Big cares. Biling ka dayon nga to Facebook, Instagram, Bible anay. Diba? Basa dayon Bible. So, asya nito na maging lifestyle yan na every time may da ka, worries, may pinagdadaanan ka, basa dayon Bible ay kalisang pag pinanbasa. Damay na may bago yan ang quote. For my day. Diba? So, basa dayon ng Word of God. Kung ano magbasa Word of God, pwede na. Unahaan na Lord. Okay? So, God gave me a word right after the exam. It was August 8. So, nakadito na akong journal. Ngayon, that word becomes my sword every time nagiging anxious ako, every time nag-worry ako. And it's the word that God gave me. Psalm 62 verses 1 and 5. Nayakan niya di, I wait quietly before God, for my victory comes from Him. Let all that I am wait quietly before God, for my hope is in Him. I wait quietly. So, waray na lang aruaring aso. Maray may maarang nag-take ngayon na kanto. So, amingaw la ako. Kaya kinukulba ako ora-ora. Mas hataasan ako ng expectation ng kabagsak kaysa ka pasar. Pero nasa ako, Lord, ikaw na bahalahan result. So, and here's the things that I did during the waiting. You know what? Itong nga span and days nga nagulat ako ang result, I focused myself for the planning of cell leaders training. Ay team building. August. Na-remember niyo? May nakita ito nga time team building han mga cell leaders. So, gin-focus ko ako on self. Ngayon, pagka-September, that was that time nga, na-launch utro ang Children's Ministry. September last year, na ibalik ang Children's Ministry, nagamayada outreach program. And also September last year, nagamayada kami cell group SC. So, itong nangyari during my waiting season. And pag-abutan result, feeling ko mas malipayon ako nga may cell group kami nga bago, na-launch and CM kaysahan result. Kay bagan, dito ko na-realize nga akala mo, enjoy nga mahatag nga butang is, mas dakuya kaysan mga eternal things nga maghatag imo enjoy. Diba? Dito ko na-realize nga, Lord, gin-prepare mo talaga ako while waiting for the result. Kasi if bumagsak man ako, malipayon lang pa ako kaya may cell group kami nga bago, na-launch ang cell group and children's ministry, ngan nagkamiada mga activities and events, mas higher na ako enjoy han mga butang at ikang kan Lord, kaysa han earthly things. Yeah. Pero, bisan pa man, thankful ako gihapon na orahan result kasi it was because of the glory of God and for the glory of God. Bagto may ginhuhulat ka ba? Anon imo ginhihimo in your waiting season? Why not mag-open ka cell group? Why not mag-mentor ka na upay? Why not you do something for God? Why not i-offer mo imo life kan Lord? Diba? That simple testimony bugto made me realize that waiting reveals much of your character, of your faith, and the real condition of your heart. And aton waiting, di da ito nare-reveal ang aton character. Di ba pag may nagulat nga ni mga grocery tas nag-iinisog, gusto mo may baruan it character to sa nga tao, pahulatahiya. Mga 3 hours. Kaya I really appreciate and commend all our cell leaders kasi alam mo nila mga grabe mga maghinulat. Ito nga pagsaling mo, ito atong cell group, 8 a.m. Nagkakaabot ang cell members 11. Grabe niyo sa leader, naglalanay na now. Ano yung ginloto nga pansit ko na, mahagkot na. Pero pag abot niyo,
Nauulit ka, iihan nila, pero pag abot mo ito, hi, thank you, di na nga ako. Diba? Hinunaan naka-experience mag-wait 3 hours sa cell group. Amen. Bagto man ka tulong nga cell group, pero may ka naghihinulat, ba? Di ka daw mama. Pero praise God nga, the more nga you learn how to wait patiently, the more nga na-reveal ang character nga ada ka talaga. Kung Lord na ba na ada or ikaw lagi hapon. Di ba? So again, remember, waiting reveals much of your character, your faith, and your heart. So, what are those things that you have been waiting for, Bugto? Ano ba ito ya? Are you waiting actively or passive la kita? May ginihimo ka ba or waray? Naging boring na ba or gusto mo may himuon ka naman nga bago? Sa ino, damo aton yan ang adiha waiting season nato. Now, we're down to the last point. Kamay na kita. Ngayon, hininga part kitaon naton. Kay ano, diri healing and gin-grant ni Lord? Kay ano resurrection? Verses 25 to 26. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. And everyone who lives in me and believes in me will never, ever die. Do you believe this? Charis, do you believe this, July? Do you believe this? Bugto, waray ni Lord i-grant and healing because gusto ni Lord and greater miracles. Waray ni Lord i-grant and imo gini-pray kasi may dahil Lord gin-prepare something better than what you have been praying for. Diri healing, resurrection. And resurrection is greater than healing. Amen ba? Kaya if God is making you wait, if God is not giving you what you're asking for, it's because God has something better for you. Aray, nalimatog mo. So that's our last point. God is preparing something better for you. Kaya ayaw na ipirit na animo kalugaringon nga makuha ito nga butang. Kasi diri ito ya para haimo. Diri hiya para haimo. Diri ito nga butang para haimo. So, like hindi nga picture nga yun nakikitaan, ginaaro ni Lord an ada iya kamot because God is giving him something better. Kaya lang nadiri ka. Nadiri ka nga ihatag, Lord, kay ano, gusto ko iniya. So if God has prepared something better than what we have, then what do we need to understand hinibog to? Kung may gin-prepare nga ni Lord nga mas better pahan may ada kita, anong dapat natin himuon? Lawaray ka, friend. Waray na nga niya. Ade. Abi na. Nanagrayo. If God has something better for me, then I need to let go of what I thought was the best for me. Kaya siguro di mo nare-receive ang best kan Lord kasi diri mo pa ito let go. Diri mo pa ito bubuliwan. Ang kailangan mo ana ito buliwan ihatag ana ito kan Lord kasi best and prepare ni Lord na imo. Ikaw dahapog to, never settle for less. Because God always wants the best for us. Diba? Ihatag ito kan Lord. Kasi rin kasi natin amo na iton best, haaton mata. Pero kan Lord may mas best pa iton. Diba? Igbuli iwi iton. Ig-surrender ito kan Lord. I-give up iton. Ito nga work, kung di rin na ito nga work, di ka nakakasimba, i-give up iton. Kung ito nga relationship, di rin nakaka-glorify kan Lord, i-give up iton. Kung ito nga butang, di rin na ito nakaka-glorify kan Lord, i-give up iton. Kasi, Lord, kapag inuuna mo this is something that we need to realize. Every time inuuna mo ka, Lord, naabot ang best ta aton. Again, every time inuuna mo, Lord, pinipili mo hiya, ginpipili kaluat ni Lord. Kung pinipili mo hiya, pero di ka man hiya pinipili. Unfair. Diba? So, piliin mo yung pinipili ka. Kaya every time we prioritize God,
Ginahatag ni Lord permiha aton and best. So, letting go of something or someone has never been that easy for most of us. But know that, bugto, the beauty of letting go is you are making a room for yourself to receive the best from God. Yes, it's painful, but it is necessary for your growth. So hanggat diri mo ngayon ito ginbubuliwan, diri maabot haimo ang best. Hanggat di mo ito surrender kan Lord, diri maabot haimo ang best. May times bugto nga, naabot ako sa point nga, ini nga mga tao, nagugulan na ako, Lord, diri ko na kaya. Ngayon, maaram ka mo, di ako na-realize, nga kailangan ko na ngayon mag-let go. Pain is a sign that you need to give up something. Pain is a sign nga kailangan mo na nga ito i-surrender. Kasi akala natin mag-work pa ini, pwede pa ini ayuson. Pero pag masakit na, bugto, kailangan mo ito buliwan. That's the sign. Kaya lang, what makes letting go difficult? There are 3 things kay na diri kita mag-let go. We don't want to lose control. Na diri kita nga diri natin makontrol ito ya. We don't want to feel uncomfortable. And we are afraid to face the future, which is unknown to us. Kaya nahadlo kita mag-let go. Kaya di na nakikitaan ko na aton faith hahain ba? Aad tumakan Lord or aadila aton kalugaringon. Kaya kung masakit na, kailangan, maybe bugto kailangan mo ito panbuliwan ng mga butang. Ito nga mga tao. Kasi diri tanan nga fight, kailangan mo i-fight. Diri tanan nga battles, kailangan mo i-fight. Diba? Di ba na siya kan gani Sir Victor? There are battles that the only thing that you need to do to become victorious is to surrender it to Jesus. Surrender lang kan Lord. So hinuya na ang gusto ang best ti kang kan Lord. Gusto mo ma-receive ang pinaka-best ti kang kan Lord. The real question is, willing ka ba i-give up it maging papag-give up ni Lord haimo? Kaya ba? Willing ka ba? Di ba? Nagtitik ako rin. I have this testimony nga nabatian kan Pastor Junel Liwanag from the City Sanctuary Church. Kaniya, and they were praying for a wider space in church kasi damo na natin i-remember. Ang nila giniplitihan kasi nga place, haligot lang yan, ira ginabayad 78,000. So, nag-pray nga, Lord, kaya ano nga, kaihan amon ginpa-pray nga, dako nga church. So, nasa nga, Lord, i-give up ito. So, Lord, i-give up. Kung ini nga haligot nga space, 78,000, ano pa kaya kung an mas dahaluag nga building? But nag-ubay lahira kan Lord. Give up ito nila nga 78,000 and rent. Mahal kasi Manila. Diha Pampanga, I mean. Mahal kasi nga to. Give up nira. And you know what? Nakabili nga mas haluag nga space nga 10,000 laan rent monthly. Di ba? Mas haluag, pero mas barato. Ano ang kailagin himo? I-give up anay. And then you will receive the best from God. Maybe what hinders you from receiving the best from God is your refusal to let go of the good things in your life that you thought it was the best for you. But today, if God would ask you to surrender it, would you obey Him? Ma-obey ka ba? Take note, bugto, that some disconnections are blessings if you do it for the Lord. Let's all stand.